Ja imam potrebu da kažem da smo mi prešli vrlo težak period i da nismo mi više tako lahko misleni i ne nasjedamo na slatke riječi. Da je Turska promijenila svoju politiku u odnosu na Bosnu još od Berlinskog kongresa ili od vremena Husein kapetana Gradaščevića kada je ustao i svi Bošnjaci svih vjera, jer Bošnjaci su i pravoslavni i katolici i muslimani. To je i Vuk Karadžić govori o tome, da ne govorimo o ovome kako se zove, Ilija Garašanin koji je kazao da u Bosni su Bošnjaci, kako on kaže, muhamedanske, katoličke i pravoslavne vjere. Dakle, Srbija je i Crna Gora su dobili svoju državnost i mi vidimo šta se događa. 600.000 i stanovnika imaju državu, zastavu. Nama se još uvijek to osporava, a korijeni tog osporavanja i tog našeg neuspjeha da imamo samostalnu, suverenu državu Bosnu i Hercegovinu sa nacijom, bosanskom nacijom i etničkim skupinama koje prihvataju da, kao što prihvataju Škoti i Velšani i Englezi, da su svi Britanci po državnoj osnovi, tako isto u Bosni i Hercegovini i Srbi i Hrvati i Bošnjaci su Bosanci po definiciji države. I da tu državu bosansku svi volimo i svi za nju radimo, kao što to rade sve druge nacije. Dakle, ta ideja da Bosna ne mora biti država suverena i imati svoj vlastiti integritet, ona se povlači sve do danas. Zbog toga mi moramo biti vrlo jasni. Bosna nije provincija, niti je vilajet ničije, ni Hrvatske, ni Srbije, ni Turske. Bosna je samostalna država. Bosna je bila kraljevina i imala je svoju državnost od 1000 godina. Prema tome, to mora svako poštovati.